Halo, halo. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. Apa ini timnya ada masa lalunya? Daf. Apa pada kumpul di tengah semua dah? Lah kocak. Ah udah dah, ini GG dah sih kalau kata gua mah. Ini apa-apaan lain. Kata gua mah aneh ya. Apa Hanabai di tengah gini bang? Bot anjing. Tidak. Yang benar saja bro. Astaga, Hanabinya ngikut kemana dia tuh? Dia udah mau mati lagi bocah. Astaga, aneh banget dah kalau kata gue mah. Ada yang pakai jilong. Tadi sih oke lah, timnya GG. Ini apa aneh? Hanabai tiba-tiba di tengah. Ah, kocak. Lagi Ezi. The enemy has slain the turtle. Kalah mah ini mah. An ally has been slain. Kan bisa-bisanya loh. Ally has
Ini Hanaba yang ngapain lagi? Ya ampun. Aduh, off. Loh. Itu lagi Rehan keluar. Heck. この炎は全てを焼き尽くす。 Beda. 魔法？いや、これはアーケインだ。この炎は全てを焼き尽くす。 Ally has been an enemy has been slain. 私の領域は炎の世界だ。 Our turret has been destroyed. Our い turret is ず under れにせよ attack. 火炎の奥義こそが最強だということを証明してみせよう。 The enemy has slain the turret. 私の炎の連撃をかわせる奴はいない。 炎は再び燃え上がる。 私にも炎のスケボーが欲しいものだ。 Our turret is under attack. 先生はなぜ私を理解してくれない。 Ally has been slain. Ally has been slain. 私の炎の連撃をかわせる奴はいない。 Our turret is under attack. An enemy has been slain. Ally has been slain. Enemy killing. 魔法？いや、これはアーケインだ。 Ah, coba itu. Our inhibitor turret is under attack. Ini kenapa ada yang malah pacaran di ini pula ML pula. Our turret has been destroyed. The enemy has slain the turtle. Magma Blast. Our turret is under attack.
なぜ私を理解してくれない。マグマブラスト。 Ah. Our turret has been 火炎 destroyed. の奥義こそが最強だということを証明してみせよう。 Initiate retreat. 私にも炎のスケボーが欲しいものだ。 Initiate retreat. いずれにせよ An 火 ally 炎 has の been 奥義こ slain. そが最強だということを Bagus. 証明してみせよう。 Lagi tuh kesusahan banget 炎のスケボーが欲しいものだ。 Susah banget tuh lawannya tuh. Initiate retreat. マグマブラスト。 Belok pedih banget dah. 魔法いやこれはアーケインだ。 Our turret is under attack. Cuma gini doang nggak bisa bersihin loh, aneh banget dah. Our inhibitor turret. Mati. Aha. The enemy has slain more. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Ally has been slain. Shut down. Our turret is under attack. Apa tuh yang shutdown? スケボーが欲しいものだ。 この炎は全てを焼き尽くす。 Kalah ini mah iya. Our turret Kalah lah, orang aneh dari tadi. Apa Hanabi sama Dirotnya. Kayaknya nggak tahu siapanya deh main itu. Kocak banget nih. You have slain an enemy. Hah? Kok bisa mati karena gua? Suaranya kecil. Oh alah. Ya kah? Suara siapa nih? Suara gamenya atau suara gua? 領域は炎の世界だ。 Suara gamenya kecil. Lah gua udah gue gedein. Ntar dah. Ntar. いずれにせよ火炎の奥義こそが Ya kak. 最強だということを証明してみせよう。 Iya sih. Mau main nggak ya?
ketekan nih. Aduh, ketekan. Udah mati dah. Oh enggak. Tekan dong. Ally has been slain. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Ngapain lagi hilang? Wah, mati dah. Tolong, apanya lagi kerja disuruh main, gila. Sorry, ini lagi kenapa tidak tolong Rumble. Initiate retreat. Ini kalah, udah pasti kalah. Tadi tunggu gigi bang. Kagak gue tekan itu lagi live tadi. Mati dah itu kayaknya tuh. Dikejar loh. Ini gara-gara dua orang aneh itu. Di Hanabai sama siapa sih ini, di roadnya aneh banget. Rada-rada. Pemainnya bener sih oke lah. Kalau ini yang lagi promo dapat. Ya. Ini lagi tiba-tiba nih kerokin punggung please. Di pakai kaki lah. kerok sendiri. Ah? Ya, tadi pakai Aduh. GG dah. GG dah. GG dah itu orang-orang aneh ini di roadnya. Tuhan, apa-apaan coba di roadnya 0. Orang gila, orang gila. Tuh, gol nih, tuh kan. Tapi klasik sih, gimana ya bang ya. Ntar, ke mau itu dulu. Ya, apa nih? Ya rank lah. GM mah gampang deh. Gue masalahnya bukan gue masalahnya bukan itu loh. Oh, ini aja deh. Nah, ini ya, bentar ya.
Aduh, gak mau lah. Kalau nggak ada temen males. Kalau mau main tuh rank. Gila kali. Terus kalian nyoba-nyoba hero. Rank, gak mau. Maksa-maksa. Males kalau nggak ada temen. Kalau rank. Ini biasa ketemunya yang gitu lah, meresahkan. Ya, dan ntar turun. Udah kemarin naik 2 kali. Maksa. Aku pengen nyoba ini. 毎日というかそびえ立つ氷河のように Coba lah. The King of Zilong namanya. Dirot XP. Ya aneh banget Dirotnya. Aduh, yang logo-logo kayak gini nih aneh banget dah. ML bisa ya kalau tanpa karakter ya. Cuman gue sempet coba nge-lag. Welcome to Mobile Legends. Ini skill 1 dulu nggak sih? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Palestine nge-troll. Biasanya gitu-gitu tuh nge-troll tuh. Yang apa benderanya bendera lain tuh biasa suka nge-troll itu. Mudah-mudahan sih nggak aneh ya. Ih, skillnya GG juga tuh. Pantesan sering di ban ya. Bantuin tuh bawah tuh. Bener itu lawannya sih, siapa sih? Itu kenapa lagi tuh? Nah itu di road sebelah aneh juga tuh. Kolek tuh. Udah dapat emas. Gila di atas sih ngeri juga tuh. Elok Grok yang diserang. Grok, apakah kamu baik-baik saja? Pak juga pakai sini ya Aurora sekarang ya. Lebih better lah. Gila banyak banget minionnya. Apa tuh? 私の氷はすべてへの恵み。An ally has been slain. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain.
apa nih? Kayak orang bingung juga ada mainnya. Oh, aduh, 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 aduh. Kan baru pertama kali main pakai si Aurora. Oh, Valir sih, let's go aja. 遠い日の記憶は今でも氷の中で暖かく輝いている。 Wah, gila. Wah, orang gitu, Bang. Nggak lihat map. Ada yang ngasih tahu lagi. Launch attack. Okay. 目覚めの時です。 Oh, ada efek itunya ya, kayak nge-freeze gitu. Turun gitu. Gila itu di atas tuh. An enemy has been slain. Ngomongin itu dulu, Bang. Launch attack. 私の氷はすべてへの恵み。 Ally has been slain. Gak ngerti, masih nggak ngerti main sih ini. 氷の美しさは永遠。 Enemy has been slain. Launch attack. Understood。氷河は一日にしてならず。 Itu loh, di atas loh. Di atas loh. 氷の力を感じます。 Launch attack. 寒波が押し寄せる。 Trigger momen. Mega kill. Okay. Gila, apa itu, Cok? An enemy has been slain. 私の Gather up the 氷は turtle. どんな試練を迎えてみせる。 Dia tahu aja ya. Okay. 氷よ。 Unstoppable. Kok kroknya bisa lawan? Request backup. ロスナルのエルスには遠い過去のささやき。 An ally has slain the turtle. Monster kill. 遠い日の記憶は今でも氷の中で Double kill. Turret shut down. Triple kill. Turret has been destroyed. You have 冬に slain 歯 an 向か enemy. った者の運命。 Our turret is under attack. 永遠の氷のこの感触、安らぎを感じます。 とても小さく儚いけれど Launch attack. 純粋 Okay. で美しい。 Killing spree. Double kill. Ini, Bang. Aduh, larinya lambat banget ini lagi. Triple kill. That was amazing. Attack. Okay. ロスナ Your ルの team 息吹は destroyed a 遠 turret. い過去のささやき。 Launch attack. Okay. Aduh, turret. Under attack.
氷の美しさは永遠。 Legendary! An enemy has been slain. You have slain an enemy. Kur, apa, kenapa? Kenapa? Ah? You destroyed a turret. Lagi manggil ayam. 氷と雪に覆われよ。 氷の花よ、咲け。 Killing spree. 強き者でさえこの氷には抗えん。 Hilang tuh. Shut down. Enemy double kill. An enemy has been slain. Double kill. Gila itu kemana itu, woi. Launch initiate retreat. Okay. Momen coba. Bisa ambil stream nggak? Kayak kemarin gue kan pernah nyoba tuh sampai laptop gue kayak crash gitu. Mungkin karena pakai karakter. Terus nyoba deh kalau tanpa karakter gimana, bisa nggak gitu? Bisa ternyata. Launch attack. Understood. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. nyampah. Nyampah ya ampun. Launch attack. Double kill. Mau gak? Ya emang kalau nggak pakai chart pasti bisa ringan juga. Oh alah, ya. Bentar, astaga bentar. この孤独に救いを。 Gila itu, gila kali itu bang nih. Tapi dua-duanya bisa ngilang sih, enak aneh. Gue kan jalan kaki ya tuh. Oh, saya kalau mau pakai cara apa nih? Buka pakai HP. Oh, pakai emu nggak bisa, mainnya susah. Ya, gue kan HP gue burik. Astaga. Gua yang kesasar. Oh, nggak apa-apa lah. Tidak beban. Setidaknya masih 69. Lu mau recall aja lama banget, pakai mikir dulu. Tadi tuh di tengah jalan. HP lu Ipong 200 Pro Max, kalau kok dibilang burik di paling iPhone. Di paling Ipong. Mundur bisa nggak sih? Orang gila itu kroknya. Bisa-bisanya lo. Ini kenapa lagi nih? Eh, 今でも氷の中で暖かく輝いています。凍てついた大地に身を捧げよ。
私の氷は Pakai Zilong aja kur. Nggak bisa gue pakai Zilong. Jelek. Bisa jelek tuh. 私の氷はどんな試練にも耐えてみせます Gue mage player. Itu ada yang lagi itu tuh. 氷雪の裁き Cepat tawatin. Our turret has been destroyed. Gue gak ngerti ini skillnya apa aja. Tuh lagi tuh recall loh. Udah tahu ada apa sih namanya? Udah lu ulti kelamaan. Oh iya. Sorry banget, gue kan bermain ya. ついた大地に身を捧げよ国の前にひざまずけ Salah lagi gue tekan. Titan bro. Tuh recall lagi, tuh recall terus. Ini bro. No. Ini bang. Gak bisa tuh. Astaga naga, gue gak bisa. Itu yang lain pada kemana? 氷の花よ咲け Gila kill mereka anjing. Woi. Tahu ya. 儚いけれど純粋で美しい Udah ngajak-ngajak mabar aja tuh orang gila. Riko orang siapa ini juga. Kocak banget loh. Ini gua nge-lag. Nge-lag. 国の前にひざまずけ Nge-lag. 氷河は一日にしてならず Ih, kok nggak mau ini? Oh, nge-lag lagi kan? Watashi no koori wa subete no Nosugaru no ibuki wa tooi kako ni Lag bang. Ini ya.
Alah, orang gila ini. Eh. Orang gila itu. Woi, bodoh banget, woi. Stupid banget dah. Ya, sih, gitu.